Nakon što je Mina Vrbaški potvrdila da je njena veza sa Viktorom Gagićem završena, oglasio se bivši učesnik Elite 9 i izneo svoju stranu priče. Ljubavna priča Mine Vrbaški i Viktora Gagića, koja je započela pred kamerama Elite 9, definitivno je završena. Nakon što je Mina govorila o razlozima zbog kojih su odlučili da se raziđu, povodom toga se oglasio i Viktor, koji je potvrdio raskid, ali je situaciju pisao nešto drugačije. Prema njegovim rečima, prve ozbiljnije nesuglasice pojavile su se ubrzo nakon što su napustili reality. Od izlaska iz Elite imali smo par začkoljica koji su počeli da nas odvajaju. Nije to razlika u godinama niti bilo šta, to je jednostavno karakter devojke. Par puta smo pokušavali ili nažalost se vratimo uvek na isto. Nije mi se pokazala kao osoba za kakvu sam je smatrao, pokazala je suprotno, rekao je Viktor, te je nastavio. Neću iznositi nikakve detalje, niti da je blatim. Samo se nadam da nikad neću dobiti nikakvu ružnu reč od nje, jer ipak bio sam prema njoj mnogo dobar. Desilo se šta se desilo i završili smo tu priču. Nemam namjeru da pričam ništa loše, niti očekujem sa njene strane to. Želim im sve najbolje da se opameti, rekao je Viktor za Pink RS. Gagić istakao da nema namjeru da govori ružno bivšoj devojci, ali da to isto očekuje sa njene strane. Poručuje da smatra da je tokom veze bio dobar prema Mini i da želi da njihova priča ostane završena bez daljih prepucavanja i iznošenja privatnih detalja u javnost.